The chimpos zau tu lengai tu nin di lak nan kut kanin Ṭlaih Ṭhan na thong hne kul len hne Sikpar ni som thum Zaanlei Thawngchimnak Cang kan phan Ṭhan kan simding mi Thawngtlawng tar cheu khat na chu kale Tamu motor Lampi chu PDF nian on Ṭhan chang SSC Ralkap Puahhnawh an ton cha Pathum an thi PDF Ralkap Pakhat an Nunnak aliam ve SSC Ralkap ni Myainglay Khua an Khangh Ruangah Tarnu Pakhat an Nunnak aliam Tualchung mi Pahnih Tlaih an Tong NLD Central Committee Chungtel Chun hing chu SSC ni Thong kumkul le kumli Thlak dingin bia an Khiahpiak Hailena Khualtlawng motor Pakhat ale cha Myanmar Rammi Pahnih telin minung Pathum an Nunnak aliam Thawngchimnak kan thok Zaanlei marat fambol kase Tualchung Thong karak chimlai kale in Tamu motor Lampi chu PDF nian on Ṭhan chang Tamu in kale miole kalmi SSC Ralkap motor chu alwan tia November ni koleni rial Zaanlei similam panga shonga kale miwa anlu changcha Tamu kale Lampi chu zulkho ase chang te thai ase ni jan November ni koleni Khua kale in Tamu wa Tualchung mi motor zani tluk chu zalong tein anlu chwa khau Ṭhan chang SSC Ralkap motor run chu alwan tia November ni hlei li lewa Tamu in kale leya an kali November koleni a Zaanlei kabachia Khua kara PDF Tamu ni bomin anrak Puahhnawh na te thai ase SSC Ralkap motor run chu India ramin shiam na mapurmi an si November ni koleni rugzing swimilam pasha le minute pakul in Zaanlei swimilam Pathum tiang meng som nga le meng ruk Khua le Myainglay chong kara PDF ni bamlung rukin anrak Puahhnawh na pina John le shiam nganin anrak ka na November ni koleni rukzana SSC Ralkap na chu Myainglay chonga anriak e November kolle sari Zinglaya kale miwa anlan jing swimilam priat le minute som liya PDF kale ni bomin an Puahhnawh na e SSC Ralkap motor Pahnih an rok di tia thai ase Ramchung Thong karak pe lai SSC Ralkap Puahhnawh an ton cha Pathum an thi PDF Ralkap Pakhat an Nunnak aliam ve kanin dari ramchen palo in Myainglay akalmi SSC Ralkap motor chu PDF ni bomin an Puahhnawh cha a SSC Ralkap Pathum an thi kapni karka deunak achuak e PDF Ralkap Pakhat an Nunnak aliam ve tia thong kan thei November ni koleni riat lewa paloin achuak mi SSC Ralkap motor Pathum chu che Khua pong an phak jing swimilam pasha shonga bomlung thumin kan Puahhnawh na cha a SSC Ralkap Pathum an thi tia King Cobra first Chungtel Pakhat ni achim SSC Ralkap motor som rukshong an si e kapni karka deunak swimilam acheu chung shong achwa cha a kan ma lain Pahnih ani hliam e Pakhat an Nunnak aliam tia achim chap King Cobra first ni SSC Ralkap pol chu bomin voice hlei riat kan Puahhnawh changna e mizapi zong ni SSC Ralkap ko tang rian tran tu Khua boy bilso chile dalan he ne niam nan umlai lo an ma he atlat na kanan umlai ti in rarin an pek na tia thai ase mataya SSC Ralkap jengkwan chantu motor chu PDF ni me thal kwan cheu khat he an Tlaih Mangle ramchen mataya penga SSC Ralkap jengkwan chantu chola chi chu PDF ni me thal kwan cheu khat he an Tlaih tia thai ase nihin November ni som thum Zinglaya mataya peng sakhanta Khua in Myaintit Khua chaklaya SSC Ralkap jengkwan shiam thil cheu khat le Tualchung mi sena an firmi thil ri aphartu chola chi chu PDF ni an Tlaih tia thai ase chola chi chu Tualchung mi ni an khal i SSC Ralkap tu chuan umlo Ralkap ni kan Khiahpiak an ti asimen lai jengkwan phun tam ngai a umi PDF ni kan i chen phon di na tia Fox phu in jambau ngai tu ni achim SSC Ralkap jengkwan le shiam thil chan tu chola chi chu nat chu PDF rating PDF le NGU Fox Force na ni an Tlaih tia thai ase Soibu in Manlay Lampi SSC Ralkap Puahhnawh an ton cha Pahnih an thi Pathum hliam hma an pu Sagaram chenwat let peng sainang kui Khua kalmi SSC Ralkap pol chu bomin kan Puahhnawh na cha Pahnih an thi tia
Phoenix People's Defense Force in Trampangay tu ta chi ni achim alwan chia November ni koleniria tawat let peng swe buman leram chung sainang kui khwal a alut mi SSC Ralkap polcho Phoenix People's Defense Force le nachong PDF ni bamin voi thum an Puahhnawh na cha a SSC Ralkap Pahnih an thi Pathum shong hliam ma an pu tia thai ase chubam Puahhnawh nak muna November kul kwa Singlaya mun ma thenhlim na kan batwa SSC Ralkap athi mi an uniform song kan mu tia Phoenix People's Defense Force ni an lang ter Watlet penga November thladong shong in SSC Ralkap tam tukni ralam an sial suibo pengle hla jo khwa kar khoteya thasang an chapna cha a khote kip chu SSC Ralkap ni main an khangh na tia thai ase Tualchung min ha chu suibo in sagai motor Lampi kalri loading in PDF ni ralrin an pek na watlet peng ni Tlaih le khote pasha shong in Khua mi chu himnak muna ral an shial tia thai ase SSC Ralkap ni Myainglay Khua an Khangh Ruangah Tarnu Pakhat an Nunnak aliam Tualchung mi Pahnih Tlaih an Tong Sagaram chen sagai peng Myainglay Khua chu SSC Ralkap ni an Khangh cha a kumsom rat le kumsari Tarnu winsing chu alaw tuknaka an Nunnak aliam tia Tualchung mi na sinin thai ase alwan che November ni koleniria Zaanlei similam pali shonga chatma som thumle Pathum in SSC Ralkap polchu Myainglay Khua ralam an sial chulewa Tarnu winsing chu alaw naka an Nunnak aliam chu nuwa SSC Ralkap ni Khua mi an in an khangh na pina minung Pahnih an Tlaih na tia thai ase SSC Ralkap ni an Khangh Ruangah in Khua achiam chun in an bawi thil ri song an fir pina Khua mi hla win sui le Eku kul song an Tlaih na kan pe Tlaih khauti na lo tia Tualchung mi Pakhat ni achim SSC Ralkap ni an Khangh mi Myainglay Khua chu in jong som rat le pasare na khote Pakhat ase milu zali som thum le panga an atu hi an Khua ningin an sami pongkam khote Pahnih na song an Khua ningin an sam tia thai ase Che chu penga electric engineer Pakhat Caah tha atong Mundam kul che chu penga electric engineer sungin peng engineer Pakhat chu mai thalin Caah tha atong tia thai ase niza November ni kulani kwa Zaanlei similam panga shonga che chu peng jung October ina mai varam dingin akalmi Myainglay ne chun kumsom li chu che chu khwa kangko lam le che palo lam atun na ka tha atong tia Tualchung mi Pakhat ni achim Peng October ina mai varam dingin akalmi pa chu ahnu lein shiam Tlaih ni an zuli an Caah tha Ruangah da an Caah tha ti chu kan ngal lo tia achim chap Caah tha atong mi Myainglay ne chun chu achanga mai thal zun rukin tleng lakin Caah atong si ina an phak pi nuwa athi tia thai ase ani hi khote electric committee sena tangka halna pina chanman te in mi pek tung lawin ama du tik chan pawa mai man akhol na cha an Caah tha na ka selai tia Tualchung mi na ni chun an zum Tingzayat SSC kutang palek sakhanin shaman an Caah cha ngak chia Pahnih hliam ma an pu Hein the chung pengkoma SSC kutang tingzayat palek sakhan in shaman an Caah cha ngak chia Pahnih hliam ma an pu tia Hein ni hin November ni som thoma cha Ṭhan an chwa alwan cha November ni kolani ruk Zaanlei tingzayat palek sakhan in shaman an Caah cha tingzayat Khua number Pathum sang chunga shaman kwan atla tia thai ase shaman kwan ni in Pakhat atlak cha in ngei tu afapa min miat kumriat le in lak anaw pa tan sin kumriat chu shaman kwan ni akhen na cha hliam ma fak ngai an pu tia Hein ni chun an lang ter Tingzayat sakhan in atu le atu shaman an Caah pina Tualchung mi na chu arwang lawin an Tlaih leng mang na tia Hein ni cha Ṭhan an chwa mia an lang ter Yakhain rama Khua boy som riat leng ni rian chwa nak cha an tia kauna in SSC ni an chaw hlang lo Yakhain ram kul pana chun Khua penga Khua boy ran chan tu som riat le paruk ni anu big November ni le riata rian chwa di dingin cha kan tia kauna in ni hin November ni som thum tianga SSC Ralkap ni chwa nak no lan kan pe lo tia rian chwa nak cha atia tu sang boy le Khua boy na senin thai ase Atu bantukin rian chwa nak cha ka mi hi Khua mi an Nunnak kongkawa bia kai kam ngam lo Pakhat khat thil ka twa kho mi lo pina
khua boy rian ka chuan hi man ngei lo mi bantuk ase cha chhuanak cha ka trial tia min lang taradu lo mi khua boy pakhat ni achim peng uktu pa ni rian chhuanak cha nan trial mi chu keima nolin chhuanak nol kan pe khawna lo peng kom laram kul uktu na ni chhuanak nol anin pek na hnu longa nan chhuak khaw an kan ti mi hi chunglei ni chhuanak nol an kan pek lo songa khua boy rian shim shim kan chuan ti lai lo tia khua boy pakhat ni achim alwan chia November ni sha Zaanlei ya pana chun khua sham abut mi kha ma ya Zaanlei somnga be chalian kut tang SSC Ralkap ni sining chi khua andak khang tina khua mi pasha andak tha na cha to bantukin khua boy pol hi rian chwa ding in cha an trial hi ase tia thai ase pana chun penga pakom som kwale paruk e chu chungin khua boy som red le paruk ni peng oksena rian chwanak cha an trial tia thai ase SSC nol ngai nak an lak nu in yakhain Rammi le khua boy sa thum leng tlai an tong chang tia ni an lang ter NLD Central Committee Chungtel Chun hing chu SSC ni kumkul le kumni Thong Thlak ding in bia an Khiahpiak NLD Central Committee Chungtel P2 Hlutcho Vice Chairman Chun hing chu Rammi le roinak opadi section sa kullen ni in Tlaih Thong in beche zungni ni jan November ni kuleni kwa Thong kumkul Thlak chapding in bian Khiahpiak tia chungkhar pakhat ni anchim avoi khatna case chu bian Khiahpiak changna in case Pahnih nak chu November kulle kwa singa Thong kumkul Thong Thlak chapding in bian Khiahpiak Ṭhan adang swalna case in taza an choi mi pakhat atang ri tia chimchap kumsom sari le kumthum asemi chun hing chu Thong ni le kumkul thiam nak lewa sian ram kul nong chu pengin arak swam I te nak amu mi asina in SSC ni nol ngai nak an lak nu in NLD Central Committee vial te an taklai di mi laka aitel mi ase ram khel thong tla asau khen tu AAPP ni November ni kullen ni riat an chathan chwa mi chunga SSC Ralkap mi nol ngai nak an lak nu kum ni denga Rammi thong hle ruk zali som ruk le Pahnih tlai an tongi chu chunga thong le ni zakwa le som kwa hi thong in chunga an umri tia an lang ter Ramleng Thong karak chim Zaanlei Thailand Khualtlawng mojo pakhat ale cha Myanmar Rammi Pahnih telin minung Pathum an Nunnak aliam Thailand Myanmar Ramri me so khwa in tar khwa le kalnak lama ni sa November ni kullani kwa Zaanlei ya Khualtlawng mojo pakhat ale cha Thailand Rammi mojo khal tu Myanmar Rammi Pahnih an Nunnak aliam tia Thailand Ram Myanmar Rammi bom chan tu na sanin thai ase chu moto chunga Myanmar Rammi somli le panga chu MOU system in Thailand Rama rian chuan dingin ani tho lewa moto alet I Pathum an Nunnak alia lamha pu mi an tam tia thai ase Khhualtlawng mi somli le panga officer Pahnih le rian chuan tu Pahnih andi lak somli le pasari aphur tu moto chu meso in tar khwalaya akalyawa moto break akia ke concrete lam chunga alet tia CRPS Chungtel situ mong ni achim moto le ruangah Nunnak aliam mi le hliam ma pu mi na chu taksin maharat se ina antlik pi na tia thong kan thei moto achit mi hi somli le pasari an se Thailand Rammi Pahnih ani telve adang somli le panga hi Myanmar Rammi an si I yongwau agency ni Thailand Rama an kalter mi na an si tia thai ase Zaanlei kan Thawngchimnak chama avial hin kan dong ter ri lai kan Thawngchimnak asham thok ina dong tianga kan zau tu mi pinin di lak chunga kanilom thuk shingshan thai singa thong pang thar he kan tong chan te na lai kan YouTube channel the Chim Post TV channel here subscribe kan to apyak ri chaw dingin kan in som na